Namo akari Matharaka ni marutite maoni mao na gutitania gwitia kwa ngarama ya utoro makiaria mariromba Rais Ruto kuruta twanya tumwe twa wira tatwa anirima aminista nimo CAS maria makuga ni mayengira matibatie kwandikwo oburia gukia nontu ona nimo magutuma goro ya utoro yonekana. Polo Kabithi gataririe. Mahia koti nene muthenya gwe mthi guteyaniri na kutheria eti kwandika kwa CAS bamwe kwari kinyume na gatiba. Indi bamwe bakari banterechia Tharaki bonanite kuwa bena nkina inene araba ugite murigo CAS baba barongagira nonto wa michara yao ike tonto ngarama ya muture yithiritwe yititie bomuro. Atara wanzi tutiatara mbeza ciankari tutiatara cia nyomba yuga mbeza inu cionthe iciretwe naga ngarama ya maisha jinda mwe kenda mwananchi kwa kawaida na thini ara mukuthi no menye rira into bietia mwananchi kwa kawaida tiumba kugura na economy ni kenda mankuruki ko nantu bo barutogo mbeza inu cicokwe naga kwa subsidy ngarama egwe ya maisha kenda mwananchi thirikari yumba kwithira ni ogoti bwingi ni ro tukathururwa maendeleo maisha maomete makathuka mantu mato kwenda kuga megene CAS buba kwirwa ibongerwe Uhuru Kenyatta na ari na 23 taino gatukuromba William Samuel Ruto achoke 23 kenda mbeche inu chokwana na machinani kenda antu batetheka bwana nontu ngarama ende taino kuthimero imagana manana arabo gite abitha baba batiri kuruta rutwa ogo ni kingo ngarama ino yenda manontu bakuthina bakwinya menda mena into bienda me mwananchi akakwenda ombe kugura na iri economic kagura nontu ikagura guri mwananchi wa kuma na arambe pe ora gwinega na riake lakini gwira sukali magana mairi mapote nontu ibumbende iri ora rukiri emuntu ora no athiragia kiumia atona chiringi magana mairi na gera sukali bye kana kaba kantu kathirikari kwenda wananchi bachoka kwija anarutu bagucoka meche nontu aciari baije ikagwainda ya magana mathatu na magana mairi ukaya kwewe cia karigaga twethina maethina magana mathatu ri wathichukanwa ka magana mugwanja koguo ndi turona ntu bau bonthe barutwogo mbeci ni choke na machinani itethia antu baba miturire no ingi yaumire na ari chabu mantu CAS bamu president yakirite mati konti kuona makibwira nonto CAS mana mari okinya mana former president Uhuru Kenyatta arutana mogwira matari na nini na matari na mantu manya monge ne baruta gwira kuringana na bura yagirite soka kwithira kuribo ekirite batena nyamonge ngwire kubwa ibagirite kurutwa akaria baba gitumira kanya gakakuririkania waziri wa urimi Nthiguru na rais wa Nthiguru kureithiria bei ya kimera kia ndengu ikawonu ndu no kumya thina jetu uri agu maua gutire maua na marimanti indama uyo turuthire muchemanio utwire na ata irio bietu bikakara ibumbumba ku advise minister wetu ugu aya tutethie no ndu kinyati go turi akenya tabara bangi atabura president na deputy president bathire Meru baririe mantu mamayani baririe mantu meria ndenda baya Tharaka Nithi kana Tharaka nontu azanio ithagirwe kianda ndengo kwa gwingi baje bamenye bei yetu ira tukaguragirwa nio nontu thaino ndengo ni athungirwe imagaindi na kateos na kana muntu anenkeretwe gwiranu yegene na mantu ma ndengo twemote zikuria enda president wengwa na vice president baya tukana bo Nthiguru batwira ndengo tukagurwa baina na turekana mantu makware mantu maicho cia ndengo kaire maichani meto ibutu kwenda kuga ugu nkiripotera Oru TV kumanterechia Tharaka biti wa Paul Ugwa Kabithi.